Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to my fans on TV. It's the CAF Champions League. Orlando Pirates 0, Pyramid 0. Don't forget to subscribe, become a member. I'm joined by the best chairman in the world. Mnandi awuthamba. Ya yazi namhlanje ngifuna uyiqala ngeGL phansi awuthamba. Sure. Ya ithi ngicale ngokuthi congratulations kuma South Africa as a whole. Ya yazi siyaye sithi masidlala ama game so sibe divided. Sure. But today ngibona stadium isihlangene Kaizer Chiefs Sundowns were singing one song. Yeah. Sesiyabona manje ukuthi kunama game like kumele kuthi khona sisekane. Yeah. Uyabona lana sesibheke manje umzansi as a whole. Sure. Bese ngithi nakuma Mamelodi Sundowns congratulations ukubamba laba abantu ngenot. I know ukuthi bekumele kahle kahle sithi sisuka lana sibagwazile labantu ukuthi kufike kube lula phambili. Sure. But not mfethu at least mawuzamela ukuthi labantu bangangeni lapha yana. Yabona? Yeah. Enye ke mfethu bese ngithi hayi mina ngiyayibongela because ngiyazi ukuthi umsindo bozoba mkhulu kuthiwe ubabami udla abantu ngeVAR akuseya. Akuseka babami. Akuseka Ivy. Hayi akuseka babami. Akuseka Njuki. Akuseka Njuki VAR. Batukipi. Ngikusawuthamba. Batukipesa. Bona iVAR akuse time lami. Yeah, akuse time lami but ngathi bangayiletha nangedabi ngiyayithanda iVAR. Ngiyayithanda iVAR. Sizokwazi ukuphuza izinto yabona. Alright, asibheke igame yanamhlanje. Asibheke igame yanamhlanje ke Sithibo bazokubulala ama South African abafuni next ngochairman wabo. Ngiyabona noma ngithi nyageleza lapha kujeka ukuthi Sithibo marayi asiyeke. Ngiyababonga mfethu bonke laba bangifollowayo through your platform ngiyababonga mfethu. Baphakamisela ibig up. Ngiyababonga mfethu. Bangiyazi ukuthi bahlale balibisa igama lami yabona. Big up. Sithibo Sawuthamba. Sisukile University of Soccer ke today seza ukuzodlala egroundini la kaMakhelwane. Sure. Awuthami nalo ngisane same problem lebe ikhona ngedabi and I'm worried ukuthi idabi izodlala yi kuyaslipara nalawo Thami thina sifuna icarpet sifuna icarpet sodlala grand yayibona iFNB it's a big stadium in nice grand but ngathi bangazama ilokhuzana ipitch yakhona Thami angicomplain kangako but manje izomosha idabi ifizoslipara ngalendlela beyislipara ngayo namhlanje yabona Thami iyashelela namhlanje ke Sithibo bekuhlangana inkunzi yabona iPyramid awuthamba yalicava idisk Nswemu hayi lezi zinto engihlale ngizibona leziyane besidlala nazo zokushama lo block nezinqindi nani lezana sicava idisk awuthamba zidlala idisk zidlala njengebhakani bekuyi final before the final before the final awuthamba final dlulayo yi ondlula la uyayiphakamisa straight ondlula la uyayiphakamisa kunzima ngiyakutshela uthi amende bengingathanda futhi ukuthi neSundowns mayifika le igwazela bayana sikwazi ukuthi la ile ngisophakamisa iflag eli1 lasemzana uzobuya Egypt ngizobuya uthi uzobuya Egypt Sithibo sobuya Egypt inento lebeshiwo uShenko awuthami uShenko asho ukuthi siyazi ukuthi coach ayithiyavaya but bekungaba mnandi ukuthi sigayi sipho samakhabasela ngeke ngiwabize ngamagama ukuthi imaphi but uShenko ushilo ukuthi manje thina indaba yokuthi ucoach yavaya asisayifateli koptu sesifatela ukuthi simgaye bona simgaye nje avaya grand uyabona amakhapha abemnandi awuthami so thina sibonisile ukuthi whether usise Orlando usilethe FNB sizophumelela awuthami sekusele kancane sizophumelela sekusele kancane sekusele kancane
Mbokazi uthiyami wena isiphi style sizayo uzokubambela sona namhlanje kabambe bathi le yantu mayela orini Mr Mayela igwazile ifake phakathi uyayazi sign asiyeke sizophakamisa eDurban